Beni asa ba bio fa we ni si Correct, and then 3 days as 4 days until now you program correct. Young guy, young guy, so nobody, mamma, Tom Papua. The young guy who did a national of what day as I said, as I young guy. What could you do what Yaman or Tom? What Yaman said, Jenny Compounding for brand new shoe, 150 pesos. Oh, what is going to carry? Quantum now program the cocoa. Yes, Samo. Martin Blasso, what do you ever be a second telephone line on that young court, Big Akwas, and I mean, who are Kriviani as I be phone line? Why? Medase. Black so no fast no one idea. Black so medase. Right. Eti yam twaso na ayasemo ye nuanom ja monse sam subayo. Okay, I will see am like video no. Like afred ye bele ambush ba mesra wa me bele ambush na like video no ma me pacho. O de obi an like video no. O de mesra wa like video. Now, black yan course abrantie ya woda hai. Ayasemo ye meba. What you need to say? Hello? Hello. What you need boko there? Boko pa, wait there, mammy till 1 minute and a matter for mammy till 1 minute and I am to a program. We are myself be a full line of you. Okay. Any mamma and me. Aha, I must be a full line of you, not my baby. I mean, we won't make a crab. We are myself easy. You right. Auntie, Bema, what your friend, Big Akwas. What movie no Uncle Siaga and what could the NDC and now this time NDC plan now make back and want some say ya attack Kumasi for na nya santifo bibina minim send na be mo win election o din sanfo bi wa hon but o de yentie ne ento aso esi obi a wo Kumasi titi Kumasi ni bia o ya azan mu ja no wodimu na do hwe edidi mu abesi asofo so obi ofi Kumasi asofo nya omunya azanfo mesi obi a wu Kumasi titi ni Kumasi odware Kumasi edi subini edware ni Kumasi azan e wo na uchu tani betin yepe the spirit of azan hu no wo Kumasi ne ba bewura enti udu kejetia say ye obi fun ye chenyi obi fun nyina e Kumasi fun na enti wo ka ma ne mema nyina na say mema ne nko a mema nyina azan spirit no na mka me kire. Right, enti Bema ni Nayas wo Nayas de wo so ho asem de and out to na obi ka use a certain word for any part do egu asantemen which is Kumasi. Eya Kumasi asantemen ma hinkro and out to tio akwa we so obeji din no onim saso obekan bi asantefo abeso so no wagi din otu work cancer fon na yura fi say enye da beto bu atwa so ofra ne mpafe ebeche wo hwede wapampa mu aye wo wo de wa ahwe say wo ye dia wo nyini na wudi sansamfun we fi sa wudi ye jokes oba benyina ba beto asem na waka no na de won pe wasem ebe fa sa asem no de ayere oba kon e ho no sa bre no okotodwemu ayemre woda ho osimi hu yanka Big Akwas ntunsu anyansa watra Kumasi adidi Kumasi ho awie na utwa nsu awie aso den chema no po Big Akwas chese minim NDC status no se da bia ne yenkoka bibi nti asantefo ne Kumasifo ne yenye. Now, the woman say, media me medinatem, nemo me be chro de Kumasi Kumasi city. Enyaza, Kumasi enyaza me chro. Unim, sa kasa zan ko enye kasa. De tie de say Kumasi no ho hye. Nti obi a wote obi a na dwene run fast. So wote Kumasi ne yetete Kumasi ne ye wu Kumasi na won speed up. Unim ade fefe, unim sika ho nyansa. Na unim se de ye sifa yonko a ene na Kumasi wuntimi ntena wo. Ti se Kumasi no obia ye ni permanent friend ho ye wo permanent interest sana Kumasi tie eti wo ya ho say obeye megro medamase a adwuma agro bediwu sana Kumasi asetena setie enti ese wusua enti obi oti Kumasi bia na nya azan wo nemom onim say sika onim sika ho nyansa aya yonko onim ayonko ho nyansa so ti ase say ye ahofade ntade na say empaboa ne sa onim ho nyansa say ye business and say toneton so woni mu nyansa sa na Kumasi tie fi say kuro no eye kura eye adwadie kuro na eye aye ntokwa kuro sa kuro na se no sa na tie
pachotie ni yepa nti sa wuti kuro no mu a wanhwe na sa wobia wofiri baabi ba na sa wonye sharp kakra bi a obeka se obi di nadwena bu but wo wanye smart wade na wo ye no ho sa akoya osiwe na se ko ka se the people in Kumasi are so smart to the sense that you always have to be smart enya sa adwuma bediu so tia se enya zan na obi yaw eye meton ma de ade we na me se meton na ifi meton ma de o ena ade na ukwa ha yeton bi wa ha yeton bi wa ha oba me hɔ a ma no asem a meka akyerɛ no beto wan hwɛ obeto me de ne times 2 eno nkyerɛ sɛ me yazan pachotie nie me na makoto ma de we na meton o mo ton space o kejeti ehwɛ o ko kejeti o mo ton space boys na ho bebre salai ba wo ye brebre no wo chu gina no space na ho a said you obesi aka acha say ade we ne ye no America no kro kofa free America no de ba ye tie de America no enkyerɛ sɛ wo yazan ni da bi eye business tie de America ura dwamu a Kumasi dwamu a first na ye ko school no na ye fra bi ni do bi ye fra ne shewto maami fo ni nim okọ Kumasi Central Market ni do fo ne sa so sei o ma hwehwe ni do na gu ye wode o ma ye o de gari fra ni do ayetu eye dwuma tie enya za ya hyehye ni nyina ho na ye wode ekonkomu ho wo ba kuro na wonim asem a eye de wo pa de efo no akoto de efo no enche se waye wazan okwa a wo se mi to ni do no wa wonim tua se de si A2 e na so wo pe na wakoto onye wazan eti first ni ye be ko school a na yakwa akoto hye otu ni do no de efo no me na me akoto ade efo eno nche se obi na aye mazan wo maami ni di ni do asi wo di nsu aguso a A2 na so beto wo ye wasem eti ye ya tata no ye be ko secondary school no ya tse seniors no de ni do no de okonkom no kwa obe dai ne board no obe die di eti ye ko school no me data me ho nketenkete me nimpanimfo atente gramofo ne ko school omani eden eti me koto ni do no ayi hye oto de no na masesa no na me de aba na me de no abrem se enie did asa me yes smart say me twa de okonkon me hwie frim na me sesa me to de afunu momugum na me de no kona seniors ni gidi na me de roba mu de no hu en obeka se ne we ne de afunu anto wompe madwin na ye sharp enye se me yazan madwin ye sharp if is a senior no obeje woni do na free wonsem eti me ye Kumasi ni na madwin ye sharp no me kodwoma koto de afunu bi na mahwie papa na ayi no de ne board no metwa no ne mahwie frim aka je say papa ne negu em na me de no ama wo mo pato we yazan enya zan eye madwin na esa because ye Kumasi ni minim kageti anim adum Central Market asem pato tie eye business Kumasi ye business it is a wonye business oriented person wo beka se Kumasi ni yazan me enu ntina obetete domafo bi ya mba Kumasi a omse me ba ye ne ye de samne twa me na mba ye na omubu mi ya da bi obi ambu oba no wodi wani bre ne ba ye wo be pa ade afo ewia se ade afo bi aso asem wo ho edudu Kumasi kageti ya ne wani brade na wa woni tua se iPhone na ye to no bi a 10,000 obi se befa 2,000 be gina okoto ne ye de samna mawa eye wo wasem wo na wadwene nyadwuma enye Kumasi ni na yaza mesre mo ada enti akwa we no ne NDC politan tan na wo ye nti no ene wo hyada se yenka bibi nti Kumasi fo no pacho tie ni pa early 80s and 90s no mo na moto ni do de mamo makosko aseba me kamu ya we etura Central Market ani mu ho no a eye business no mo ye o enya agro no mo di wo ho maami fo na to no mo obi adwene ye adwuma oti ase enti kagetia ne nye se Kumasi nye se obi aye wunu Kumasi bia ya azan ni da bi rather obi awunu Kumasi bia no nani so wo hye na dwene mu da ho ye smart okwa no otwa nati onante kakra no hwe nati de enti ne se wan hwe wachi obeduru fie ne ye ufun afiri ubotom enti wo pese o kire se wo ya smart ne kire se wo ya azan ni da bi Kumasi ni woni ni kire ade no mimi kura me de wo kura bi meka to se me de ne na ye eno nkire se me ya azan ni eno tire ni pa bebre fa ye ho tan fa Kumasi fo ho tan ena mo de mo kasa ena mo de bibia mo de na ye ye be continue ye sa de no upa asua uba America New York for sa no mo te ye mo amuti New York no but obi ti New York afram sisi a the people living in New York the same thing no mo ye New York ni bia fi se woni nyansa che o America fo ni nyina New York fo no omo de we are New Yorkers omo say we are New Yorkers go to New York and see most states they don't want to go to New York omo person ombeko
because uduru ona wonya sharp a waso be hye wo eti misra mo akwa we no na dwen na nya dwuma e na office wo ka didi at edi asantefo atani abeso no trend ba me de ba educate no so me de ba educate no to the sense say me kire wo se Kumasi uduru ona wonya sharp a what wo na ebe quite ya no nche so obi azan ma me na oton aduane no wono onim ne niam ade abesi wo eti aduane na wo to no hausa ni kwankwe no wo de bom kwankwe wo beti di wono wo beti ama wo ye sharp o metete aduane nyina ma na nkoto nkase ma ne moka a business center enti obi aba wo Kumasi bia na insa so obeka se wo tena Kumasi ne ye wo Kumasi a wo ye smart wo adwene ye sharp uno obi ye bibia wo check no hu ne se no me mpese me lusu sanity en chesa wo ya azan atiase ohun ti yenua we na dwene na nya dwuma akwa we edam bi no obo ohun mama Patricia wasre mama uli wasre ohun serious o a class was say yeah a class of like video no me say we dem mom fella for Kumasi we dey like video no me early 90s no yeah Exp0sed by ye di musika na ye admu okay kejeti amabo ha we dey like video na me ma fella mama uli say reason so please ignore this guy yeah what yare oh but my me person on say me the positive negative bi ata than positive sa na me tie mpesa me cheche ma hu no nipa enim Kumasi no na me nchiro Kumasi for life Kumasi ni bia no a me ba ora ma me fa call away infamous yeah nana aha pacho we dey program we dey make me feel free New York okay we are New York ni aha ma me ntie Kumasi asem ma me ntie na sa Big Akwas na sa kasa sa akwa no ana me hwede pa ngana pa akwa no ya santinya na nwanwa matisi aso na se so free Kumasi but me nya sure obo onya santini cause we dey me ni party mo me pese me di ni party ba sa akwa yo mo hwe na ntina na mo sasam other types no mo kasa na asantefo emu na wo akwa to ya santia for we pa onya santini asa wo New York ya pa business town pe on Trump should be the presidency. Also, I have Trump for me man almost. Busa Trump because be New Yorker. Oh, New Yorker. Yeah. Oh, New Yorker. You can no crap because New York ni be him say ono na adwini mu ade ebiete wo bi because baby a wote no anya sharp wa da bi obelusu baby a wote ntia sanity now we say sanity Donald Trump no point me no ka say damn sadness on say sadness no more free southern part of America New York from down yeah because yes and only do what more but no because we so free southern part or now New York we are slow we are very slow yeah we are slow won kika hu madam fu bi no am needing ko Ghana ni what na Ohio and one catch me nura say tali ufi Ohio pa ba New York na madam for best no osre no say ade was no ade no wani so crack that's what America how yeah sana Kumasi ye in fact mami nkawe me wo Virginia and Washington Virginia for en person beko New York ra Virginia for mo New York ko Virginia omo New York ko kra yeah sadness for mo New York ya o kas o person ye intentem ko bass shop ni ade hu almost have de no ma how o person ye de no ko sada Kumasi eti o Kumasi ne sanity ye o ko on sen kan ko so mo person beko Kumasi yeah opa o kon kai o Kumasi sen kan sada for o mo say dem ni what how because amusro because teteno na ya catch from ya stories from say Kumasi be twa wutini ade na Kumasi on we are saying so Kumasi on early 2000 year na man futimi Kumasi o because now coming from around the even 90s no na man futimi Kumasi o because na Kumasi say no mo jeje no kro be the president how many times na no Kumasi na ya hard place na say na say eno ma akokọ from obi asara no oka Kumasi right now no Big Akwas no just up you have wax for the eyebrows. Right. But my main found now say na you better be a phone line be na yento aso why me da say right so yenua no ma munti Kumasi na emfili say Kumasi ni yaza men fili kura da bi de tie say prepare Kumasi ye ba bi a hot obi a na dwene ye sharp Kumasi fo na nkasa ntina Kumasi ni free Kumasi no konkran a oduru ho na mo anya mo take over obe konka mo ene sanity we dey almost presenters am free Kumasi ko Accra no ko dey conquer ba o free Accra na ba Kumasi wan he obi amfiu o dey opa check me adwuma na nu bi na me ye me free Kumasi ko Accra basa na me adwuma Ken City Media me koba so me media maker Kumasi ni o free Kumasi nya ko Accra obe take over e wo media no so there's a lot of resource you bet me abubo nipa bebre din wa Accra we aware men pretend
so obi tena Kumasi eye radio TV no okon kran obi take over mo ye mistake obi take over eye sa na tie wa hu nti Kumasi no bibia no obi adwene ye hye wo de hwe Kwadwo Smart yi Kumasi na build no Kwadwo Smart Kumasi na build no so no onye Kumasi ni ba Kumasi na build no from Kes Radio wode ne namua bepie Fox FM na paba modi wiane ko hye nkran ene once wa take control nkran ho once wo kokonka wa ti ase Kumasi ni bi obekonkra bia abeku Santana Kumasi na tete no abeku Santana afia pokuya Kumasi na tete no afia pokuya Kumasi na tete no akoso ya guba na hene Kumasi na tete no Peace FM for do no an Kumasi na tete wo mo eye saa na tie nkyira se omo ye special na but Kumasi ni bia na kuro no tire mu asa wo ye sharp nya sa wo belusu and de wo mu ano eti rather so obeka no kure wo mu no ene wo no de ye insult se ene omo ye azanfo na omo trick wo mo ye obi aye wazan Kumasi ni bia aye wazan da bi now ni nuanom atoto bia ma no abeku we mu ni nuanom na omo yi sine no atoto bia ma no ye ntia ne nto aso Big Akwas, the whole movie industry, people with Jimmy Papa, Big Akwas. Oh, Debbie, assembly to us, me passion. No, radio show. Okay, that's Saudi, that's say. Angel FM for you, I'm film. But I said, Dr. Cocoa, team programs manager, accountant, one and a why so Bianca, me say, Big Akwas, you can't Jimmy for movie industry, he's one of them. Because you know what? He's the only person who could say something about a man. I will move in that room and my money in the buffet. Oh, and you make a question because a slave for money. The young person said, no, I'm a young penny message. You have a full of mobile bunting. Why do you have to go to the angle? To the stage of the say, I sent for Yaza Kumasi for Ayaza, which Kumasi. One can was Kumasi for that means where the woman you, Fafrenio, Amunio, Kusasunio, Asantino, which Kumasi Kwadi, where Aza. Sir, I am a friend. or say you Kumasi as I can say you Kumasi. You Kumasi, where is that? I don't know TC as for the son of and get mama before the woman young before. Say Big Akwas, you come for. Debut. I am come for. Miss Oye, men make us all your son yet. And let me tell you, do a jump car, God, or call your Jaga, what you come for, Bensadiano. How can you take your brother to someone who are going to discuss on your crop for? All crop for Big Akwas, and then Chianco for Quay say, who call a grand hour, or Bemo Sikagai, would it 50 million baht, or 500 million, would 100 million baht, or 1 billion? All your crop for he showed people that places, and baby, I'm going to some Kulusia. It's a Big Akwas for Bia, Sabi, all your crop for, all your fraud. I have one sentiment more, and Jalano, I won't win your banner, and you're a Big Akwas. Of Uncle Finney Bush, you tis a Big Akwas, and Nana, the Bush penny, no for the idea, I crop for, sir, on for more. Right, enti Kumawood for no so a strike and no more to be man, but the woman say, and no cry me pese, Yemian may share, will be her. Especially anyone be or more doma for any be slow say or took Kumasi as someone come Kofia Domaso card the same thing. So no woman Tompa will do Kumasi as any day na and so be a different contest. Kofia Doma was so no ye or no crano or ya Santinia was at Bono or brekum or Bekumasi adu through and so ne Kumasi na restructure Kofia Doma ne or baby over your Kofi TV Kumasi restructure no so as here it the woman no crane say Kumasi enyaza na omo ye Exp0sed nemum enipa na wo kuro no mu na esa we look sharp emfa wo so we santini we yanwonani we sremuni we yamfantini Kumasi ne ye multicolored country ye multinationals ene gu kuro no obi aye smart na me come story be back in the days of early as 90s and on a year you may be near repair mobile phones coming I buy I'm saying buy 90s about early 2000 now first the best 2002 5 more now feel na mobile phones unity so yeah na work KJT na space to space share say no on say KJT no nam ho obi yeah na wo say o jetiti showcase ho na yabobo kios na na repair phones no na utwam na say obi ebodin Mami na bia obedin se wo fra mimfia unim sa obedunu na bia ye bibi o bag me on see no ba Kumasi ni no onim ebi kwa mami was bra obeba be gina onim se adwuma di na chi nkofo na atutu botomfo ni bi ha adwen so on de tia nti obi onyo Kumasi ni no onim se obi fra me a me respond me fi ni pakro ba wo ye hoho a unim sa kiss no
Oh, eti bia wo twam boys here tutu boto no mu trailer ebia me gina me shop no metimi afro se maami bra so ba wonye Kumasi ni nu a wonti kro no nti no wonnya saa key no bo so obeduru fie no mo atwa bag no eno no eye boys ya wo ye saa niam tutu boto mfo boys no omo kra anye Kumasi omo firifiri ba bi na aba Kumasi no omo tikejetia so eno omo tikejetia na kejetia market ne so side do anwumra na omo tutu omanfo boto eno nye Kumasi fo me ka no kra na akere wo that we now be a wutwam unye Kumasi we hoho so ba on say nam say wonnim key ni nti no obi fra say maame bra eye key eye adwuma na adwuma di wachi won koye obone e na me fra ba unye Kumasi ni e wo no onnim so obi fra na obekọ obi kra timi gwa no gina ha kakra e bia 1 to 2 minutes na sa akọ ba bia woko ni nyina ye hyehye wonnim tia so eno nkyira say Kumasi fo no ye smart a ye mpesa me ntra manfo boni ni ntimi manfo boni ni nua ye very smart today bia you expect you so be there you be on top of the game so na kwa we wono na dwene edinse odinsamfo sa what is that zamfo sa no odinsamfo na omunyina omo hyeda wo say ye ndi status a ompeso omo ye na ye de cassette ya Kumasi fo so e na ama ne yes arofo no na wono no nye Kumasi fo a anka wono no sabi ni din tantan ni din fo na wanya no kwako bia ante yi Kumasi e na ama na gintu mumusa ne se oni agrada akoye sika gare no wono ye po obi asabi ne ho bone a sabi to betimi agya no akọ simomone se momone ho bon ana asem se be na sa asem we na Kofi Apalu ede ne ho atu Kofi Apalu eye Kumasi eni na wode nano atu sa asem we bi no wa kire mpacho yentie presidential candidate Kofi Apalu was asem we hon Kumasi ne wo Kumasi tetemi na waka asem ni Ghana for ye so do sere ambassador ni ade na mo se me wo ye Kumasi ni ayawo ye dwan wo ho de Africa be say wo bibia ye wo no Kumasi be including go wetimi aye board out about the ball asofo bibia mo free Kumasi ba ya wo kire se wo bia ye wo Kumasi bia no wo ya za enye ebiso wo hunu ebiso kan asem no ebiso kan wo timi and you see the right word they say obi a wo Kumasi e ya zan obi a wo Kumasi bia no ai titi Kumasi no na dwene so Tano besoka. Okay. Untimi bu ne kwase. Untimi taking for granted. So obi a wonu Kumasi. Ati ni Kumasi. Won start no wadu. Tano besoka. Na sama Kofi Apalu ka ono se atete Kumasi. Obeka so onya asantini ba ono ya wonu Kumasi tete no. No kura ne say Kumasi ni ya friend say obrefo nto brefo ade. Asema ya ho no obi a ye wu Kumasi bia onim say brefo nto brefo ade eti me agya wa ache no sa me beto no 5 cedi bom no obesisi mi a me ba beto no 2 cedi miensa tie skills no eye Kumasi status eno no esa wo ye sharp me agya wa ache me beto no 5 cedi bom no wa ere wono no de na dwena bitimi on de tie no meto no 2 cedi mi ana 2 cedi ba ko 3 cedi mi no 2 cedi ba ko 3 cedi ba ko that's it eno no you see e brefo nto brefo ade sa na tie ba bia ya wu Kumasi a odo tense nyina kwa koto abom na wi a o se ye ade de o ma zan me da bi o ti ase ahanti ye friend say brefo nto brefo ade etumi wade na me beto kura no metimi aba na ma sa ko sami wa sa ko se samata ade asa aba beto ade kro na biu ye sa na tie me di atade we beba me ba ma beti ade ne price me kwa ko sha atade foforo asa abeto ade ne ma smartness people are smart in that area or that city eti wo bia oti wo bia no just be ofuru ba bi ne ba ye na ye nya nkyere no so ye ntie Kofi Apalu ne say asa o ja say so bi o ka say o ma wo Kumasi ya asa na je say obi say Kofi anan so dem che no o ga so mo ya asa o mo nya asa so dem che no o ka say o ma pani kufo uti meso mo pani kufo ya asa what I say na me che anu meso me ya asa say bi o call out a reverend also be reverend obofo your friends angel obini monia the chief wa na bi omo nyaza so mo di omo di no so so kai no amaga na fo ni abrepa omo fa nche no we nyasa ma say omo ewusi tamo no so dem me che no no the so kan na wa hunu ni ka
ha ne se bia Kumasi for ya Kumasi for no man kan control Kumasi ya wo ho a we take o ja say we take we bi entem ma wo system bi e ko bia etiti ya wo se bia ashtown kurufum bantuma serious ni je wow we sharp okay na me chen ti nese bia it will patch as a one dream with you exactly so no so chere because say when you ding obi antimi ntwi faso okay obi antimi ntwi faso sanity Big Akwas who grab any akasa I say the way I will put to asem when put it right so that was Kofi Apalo and one so abechechire nwa kire ho ono we pani ami watan wa che wo hwe na body so Kofi Apalo what school na President College e wadum in fact onnim Kumasi asem Kofi Apalo ye won tete ni Kumasi obi abete se emsa ne half na ya ngona ni so ho oko adum Kesmin side ho what school bo ni school near friend President College I mean we brefo ba Kofi Apalo ye brefo a very intelligent man and only shia Kofi Apalo ntina also politics mu no or play 1 or 2 games are no year or to almost be our crazy why on say on only you ba on chuma ma on chimfa so eh sanity Kumasi ni one tiase ma on your buni bebre sa de wo kan wo ya we dada so hom just a bia ye wo Kumasi ni bi wo ha bia obetana na ye wo no but the area no na be but say we obi a wadi agro crow from bantama asafo tafo so we obi a wadi sa agro santase mu sa no dia me asam na wo kan minimum dada so I mean, a club or some now come minimum dada, a beer bar some now come minimum chop bar now come minimum dada, a biani test now come minimum dada, one country my any new TV or masum on the Tiana hair. It took Kumasi Nobel lead you, and Nayana, you do baby or see a prayer na ye hard jenna there be Kumasi over trust will lead you because they overcome yet a yes, I'm what you know, and just say, dear. I mean, especially every day be the oba and ye nim dada yenim dada because ye hono ye woni pa bia bi nti ye wodi free baby but ye will be dada so nti asem bia no a obeka ye news to bia wo te Kumasi a Wall Street ni so wo te Ashtown Bantima Asafo Krofrum so asantase mo sa enye possible secret woman na maka kire mo why right this is the reason so right what ma kire wadwen o comments about Mr. Wa like video no man why like ni so obi like video Mr. Wa on pepasa like video na ye nkwe ni etina that was Big Akwas so